yo la we ma he o te ona to ko ti yo mi gu cho ya te ga li be ma ko ka su che be thai ko pi tu po cho ma cho o cha gu sha be ya pu da ke be gu sha phe cho ya hu be ba ba to ko we bo ga tu po sha mi ma ri tha chu le nyu ko lo ga po la we a ja i va tui ta le te tui pu te tui chao ya be ba ko ka che we tha yo pha we chao ya hu cha we ba ko chi pu la tu yo a sha ta thai ko la po ama ka cha ku cha tho tu cha ha cha na cha tho yo kha pu le we ba muka angu be ege jomo yesu christ opo ni ma gu yo tha ha yu lo cho ya po opu kha cha cha be la sho no nga hu ge lo ga pu gata ve omo chi tha chok ma yu ta kho tu le krit po ha pa chi o ya su ve ma vi e da cha te mi gu pyo ve o ya la sho pi da ve ha pa ma te ve do kha kha pwe ni ma a lo ba ta le yesu krit po o lo tia yo a da i va tui ta le te tui pu te tui chao ya be ba ko ka che ve tha yo pha ve chao ya hu cha ve ba ko chi pu la tu yo a sha ta thai ko la po ama ka cha ku cha tho tu cha ha cha na cha tho yo kha pu le ve ba pu Merry Christmas to you all Jomo Yesu Christ opo ni ma gu yo tha ha yu lo Angu be ege Jomo Yesu Christ opo ni ma gu yo tha